Njango, sibonge nje kakhulu nokuthi i-office lakho baba lisinothise singabantu abakhubazekile likwa nabo bonke abosebenzisana nabo ama-organizations ukuthi aseke umbono we-office lakho. Ukusuka manje kuya phambili ke sami isifiso ebengikade nginaso mina eZulebuhang njengomuntu okhubazekile njengomuntu omusha futhi la elikwa ukuthi njengabantu abakhubazekile ngicela ukuthi singazifihli uma kukhona izinto esizidingayo. It will only take us ukuthi sihambe siyofuna lezo zinto esizidingayo. Kunomunye wethu nje ofake i-status esikhuthaze kakhulu nje phakathi neviki athi if you want it go do it now or go get it now. So ungalindi-ke ukuthi uze uyovuswa ekhoneni kuthiwa ithuba nala laphayana kanti wena kube uyahamba uyofuna leyo information oyidingayo. Okukhulu nje kunakho konke asisukumeni sizenzele sibambisene nawo umasipala usetshengisile ukuthi u-interested ekutheni abambisane nathi nawo amanye ama-officials ama-departments of labour and nangamanye-ke. Ngaphandle nje ukuthi ngize ngiqhubeka ngimoshe isikhathi siyabonga kakhulu asisebenzeni sibambisane singabantu abakhubazekile siyekele ukuzinyeza siyekele ukuzithathela phansi yithina sokwazi ukuzirepresenta out there and sikhonke futhi. Ngiyabonga.